Hadian Arpon Rius ngi nakajing syakem jong kidikot ke Neotrap Integrated Terrestrial Organization hito kilala jamin no na patok mentakesngi ke Arpon Riu terik unai lur. Kumban syupen kenmau, kidikot basyakem keseng kiladon hadu shipongun nakajing mi kajing ya kelumar hakasau terik jong unai lur kabalas dang nakajing syakot hajir u presiden keseng bat kinong yalam jong keseng baki pendan kami kejan yong bat keves kabakila syakot haki pulit jong ke Sardar Police Station. Kita kibalat jamin mentakasngi kilong arngut kiba kentup yu freestar umba bat uwailat suting kam hasuana padeng jeng ki prangut kila dep lat lupa uwei haka henriu terik kat bah henriu ngut kila lat haka arpun riu bat arpun yu terik bat mentakasngi kila lat arngut ya kita kibalat jamin lasen ran lang do presiden rangba uba don bok dekar bat u organizing uba shania dekar. Iko demas ru la yu bilang hal tersni pan medical ground artin riu terik kila ingrungut artin riu terik kila jubai bat mentah kesini sekiniki para juni kila lah tam jeki ban details te ngamla ban detail kan nomor ketu kadang dei ka jongka yang besar te pila ban pek mereka code order te bisa lap ki kita kes ki balik kila punya di depan juni bat yang iru kumju ni kami perra mereka kes ka deka juk de brokat nomor baga hito hi kalau orang banadu pestan ngi di deka people organization di deka form ko wei ko body ladangat wei ko baro di kaju di kan kes ni deka jingi khun ke jingi le nya ban yakun baik ke kendon sisen hi belarung ba ka hito tangi di ban ngat dek kadang nilai ke kelenti ke basni andre habang nilai ke kelenti ke babah baru sekitar lagi nilai ke kelenti jong ka an bat mentu ko siru ndai mangi bastang ndai dei maki hakapor mangi ong khot ge magistrate ban kren ndai kisutho bakla ki ai man mustan ni baru khot lagi tin dia ni ong call the magistrate in reply ki ai man mustan ni ke bomot wat ke district administration klaim ai order tenging so pala te PPE ngam yu pat nang to ki ong ba kala dia ni huntai ka don kata ka jing show ka jing dak ki district abo ai u basin ni kan ka ties don lang hang to hi la ban identify on the spot don lang ban ni te menta ban supong pat ba ngile kumni ngile kita kita beman kan kita te bamla ban tiang bat hatu ka singi pila hi kumno ki pen terror ya ka jaj ban reu ni tret la ka bat hap ki stand ni apo dukan bandul pin ong pentelun da pilik pik ha hang tu ha kan do pik ha kumno ka tu kalong slope ne kalong plain ne kalong hakno ko kom tin je sai ba ha ko baye dei ba ki stand granit ni so phala namar ba kat kum bangai is for referring bakta ki SWAT mo special squad ni kita ki post ki prepare yumi flashbang yung mo tani to stand granit bangi lapik bahan nang ni nang tai ta ka on documents bisa use bahaya kita ki militants dan kita ki underground dan kita ki gangster mo teo ban use pa dingi rustan kinet kalong ka ba ikam kai bi jokor nimpediang ka te ki haban lek rene bat ki haban nang hikai su ban tede lege ba da kono ban la ban tem namar ban on kong be rustan kinet nimpediang namar ba pila I him to kasi kumba kila kam ki omba pentelon hendrai kumno untulun haba pm tu ko si bangya yadai ki dekhot jong haban kenjat usu her ban telun kala bathai bi hamto am halor ki uniform ta hoy maki ki smo ba ka de uniform ko jong ki hendrai adu pasang ngala keren bang ongka uniform ko bomut nadu ka patlon nadu ka juti adu ki star adu ki insignia ane ki sai kata pandai ki name plate kata ka de uniform kan hendrai ka hito hi hang tu kala thok sai hang tu ba thok hito ka don ke star la jong ba ka de tang ka t-shirt ka ba thok ke hito ka to kam de ke jong no bat kam de hiru ko copyright jong no namar ba pila hi ka MLP ka don ka jong ke manual book bat ha manual book la ne kata ka konton jong ki kim sim la identify ba kata ka rong yong ketika ka jong ki namar ba pila hi daya brio ru ni pang ka bayong ni don kadak di susi ru ni se gerak ke lamayong ni se thong ni kita ki jenjong ndre ba kin ong ba ka de jong ki ka 171 kala kran sai ba ong kata ka bagat ya kata ka
uniform lani kata ka beksik pendan kam kita ki government sama. Ya kan ni ya nang ni yin syong ya ka meeting ya ngin sapas de resolution apa ka itu organisation but min yakon be katum ka an ka bade di kalenti. Sebentar kita ka jongi tengi haban phong ni ke kam dei ka jongi. Dadi bengi tho MLP dadi bengi tho SFP dadi bengi tho SFN pe hoi kila ban kam ndre ko tho itu ni phong ipai man ko sing report ba tho ni phong mar ka dei ka jongi pi kam dei ko copyright jong no jono dada bengi tho man MLP kila ban kam ndre ka tho itu ta ba sha Ni khot bala sa kem kila lanjut ni sing. oh kita khot bisa sa kem kila lai bar Makan nangut. bar khot ki ba sha kem ki dei song kila ir ko ba sha ba kai ga dan pendan kam makla kila misu sa kapawar ka jong ki ga jaj le balik ne kidang mut ban la ban penting ndrei ngang ong ka ba ima pat le se naga jingle kunto kidang sat pak mai pat ba ngi ki barium to sing ni su tho ka jing pang tang shipang ta dan rei ka to pat ka jing penterha yiki pat ba ka to ken ba ima kila i hi ba ka jing bendreu nyu tra hoj ngi i ba kalong suki kalong ka ba jai jai hendrei kan dala plu pat ka ima namar ka jai bendreu nyu tra kalong kum ding telau uskum ibo shume ba pok tanging la pet ngor ba ti kan turu ya ka bor jong ka an ba wat nim sim ya ka an hakti namar phi ba bat ya ka an phi ba nya ya ka an ndei kan ban pengkhen ya ko man sai